یادت تاکسی ها گفتم اول من گفتم تلفن کتی میگم تاکسی ها میگن که شما ارزونی بعد برده است شما بیزنس ما رو زایست هیچ خیلی نرخ نه خیلی بله بله برادر جان خیلی گپو همه جا ده هست هر کس چکل بگم هر کس دست خودشا میگیرم الله میرمور چند قدر کلچوش هم را میگیریم باز چند شده گرانیسا سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله مامو گرانیسا ساگارچی میبرم ارنبورس یوبلاست 17 سوم کم در همه 17 سوم چی میدروه که علی جون полностью расходы ра мисога платный дорога и суммы билетошон общий ҳамаи расходшон هم یک بار هم مثال میگیم دبارت شیشتم در درنی ماشین یا کی زنگ زدم باید اول گرانیس قزاقستان بگذارم اکجان یک بار نقل که بچه با من که تلفن کردی این همین قدر بردن و آوردن رسخودی کیسه خودشون ما خوردن شدن بگو بچه‌ها خواهش میکنم تا نگاه داره مرا در روی اکران تلفن نگاه داره دو بارم تا بزنی لایک میشه و آدما بسیار تا میدورن حاجی جون گپ زن бале ака расходи ра чӣ хел бигум 17000 раҳкиро ҳай мисоли гап амалу боядам раи дроз да меброя 5-10 газ зиёти да дастшон набгира барои хӯрданӣ ҳай худои нака мисол гап як ака раи дроза дар номи аллои меҳрубон бурам ҳичи проблема неста ё неки гуфтанам ягон ҷои мошин вайрон мешавад мисол чӣ мекунанд як хӯрданӣ доранд як ҷои хоб мисол гап то мошина омадана ай так дар номи аллои меҳрубон бурам ягон проблема нест مقصد همه پیشترکا گفته بوده یا 2 ماه پیش بود یا ماه پیش یا 20 روز پیش بود گفته که ارزون میشه 15000 میشه همین ارزون شدنش چی شی иншалло ба амр аз парвардигор камтар дигар ҳалкем барои чикай ҷа мерем аллоҳ шоҳидай билети поезд намеёбем мо маҷбурем ки даруни граница бидурем ба хотири чӣ вақте ки 2 рӯз 2.5 рӯз мекаша агар 3 рӯз бикаша мисол бо суми вайтелора зиёд мекунем ку чтобы ки бираванд вайтело қатъи пасариҳо даруни граница як сутка мекаша например ним сутка мекаша бо вайтело бечораам ризқу рӯзӣ доранд ку барои истоидани аждад карданашон мисол боз зиёдтар метем да ҳамун чӣ ном дорад граница да поезд мераванд мегзаранд чанд сум мешавад общий расход 17000 не мера нафаҳмидӣ чанд соат дурусташ бахшиш ки ҷа савол хато додам да ҳамун поезд чанд қа мераванд меоянд мешавад ки 3 соат мешавад ки то 6 соата дери дериш яъне ки 1.5 соат айси мераванд 1.5 соат айси да поезд меоянд ҳамиши не туда обратнишам қадар мекаша фаҳмид агар 3 соат бикаша 1.5 соат ая тараф мераванд границаро мегзаранд 1.5 соат аю тараф общий бале общий ба хайр буда бачаҳо илтимос ҳамҷа қариб 50 сад кас ҳамин экрана нигоҳ доред телефонам хел дар роҳи экран дубор бизанед лайк бисёр мешавад лайкоту беплан беташвиш просто одамо бисёрша чақчақ кунед ин канали наомад бародаро чтобы бифаҳмем хуб ака алиҷон саволи диге чӣ ака алиҷон агар ки ягон гап дошта бошӣ микрофонта бизан чӣ мекунад гапта да уҷа ба ҳазир бизан اگر که با او تلفن دیگری دکال جون یا سلام یک 3-4 پلوس که اینجا من شما را چی مونم ادمین بمونم بچه‌ها همه بخیلی نکنه همه اکا علی جان هستای گرانیت قزاقستان میبره همه هم به خاطر خودم جا درو واردیم که یک کسی گرانیت صف کورس نیست هم جا سوالو را دادم گله سوالو شما را من جیوای هم بچه را بتیم بشنوی برای گرانیت هر کدامت خودت میره یا اکد میره احمد میره دودار میره یک کس تو یک کس میره وکو هم در روی اکران بزنیم آدم بسیار شاید برادر سوالا را جواب بفهمه نگه که ماشینکی خاور بالا بعد میبره یک قیمت گپ میکنه بله بله هستم خیلی یک چیز دیگر را بگم بعضی برادرها در کامنتارها ما همین امروز خوندم نویسوندن که حرامخور یگان چیز ای برادرها الله شاهده تو امروز ما چی یاردم میکردم چی کردم کو هر یک پسای رفتگی میدونه الله شاهد ایدگاری که اگه میای سوم زیاد نمیگیرم ما خدا میگم که یک رفتی برادر جون سوق سلامت گشتی اومدی تو که دوالی باشی یا برادر دیگه تا میسوگا تفسیر میتی میگه فلانی اکا قدیبرین میسوگا بهترین بدای برادران چی در کو یک کسگر میسوگا نمیدونین نمیشناسین میسوگا حقارت میکنین
қадом медиҳад ки мисол гап рафтори ман маъқул нест ё гапзани ман мисол гап маъқул нест бародарҷон дар ҳамҷа номеро ҳастай занг бизан гӯ ки бародарҷон фалон ҷо ту хато кардӣ ман мисол гап ҷои хато карда бошам ислоҳ мекунам ягон кор мисол гап ба ҳақорат мисол ба гапҳои дағалона ягон мисол гап чӣ намешавад бале бале ҳалли качанамеоду бародарон